Pamiarsa kantos suku ke pertama sasi April luar sene mangkin harga kawentenan pabuat pokok kantun ageng. Sekadi beras, adeng miwah daging ayam. Tatiga pabuat pokok inucap mawesana ageng ring panglimbakan inflasi ring Kabupaten Buleleng. Anutin data saking Badan Pusat Statistik Mausang kantos panguntat sasi Maret nemangkin inflasi ring Kabupaten Buleleng kantun munggah ring wilangan 0,14%. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Seda Buleleng Nimade Rosmini Mausang saking seselah langsung sane kemargiang oleh Satgas Pangan Buleleng sewetara pabuat pokok arkan nyani kantun langkungan katah nyani. Ya diasun operasi pasar sampun kemargiang tambis ring samian kecamatan antuk negtegang panglimakan arge. Pamekas ring Ramadhani mangkin pengarsan pabuat pangan dahat nincap. Kahanan inucap taler ngawinang pasokan saking Buleleng miwah dura Buleleng nincap. Nyangre bulan puasa pengarsan nyani nincap. Napi malih ring Buleleng durung masan mupu. Masan mupu ketar kayang memargi ring sasi April kantos Mei warsa kali tali 3 likur. Punika mawinan akehan pedagang ngururus stok saking dura Bali sani ngawinang argan nyani ageng. Komang Yuda Bali TV.